Ukartong ka National People's Party na soyong uba samlin mangyang. Ulong bakajinya kun kalano syak NPP bar kadon halenti jong kajing job. Ia kane uba samlin ulong. Hadin bol ada bene kandu berkinong karsyan hakaleng ki polling station jong ka konstituensi. Hadian bang lawan so keleng ke police station bai ba kajing kon hi kalong ba la no sangi bat kai ngapai manta komba khanda show tali ki police station ai ki segala hi te ngalian mi te long kai ke ba sapo pa nyu dekat no sepai andala nyu te komba kalong manta tangi ba ki brio bat ki dok kesan nadu ye samla kirang ba ki lok bi lok pa ki agi sekeran ba pura ba akan dikenti ke ba manta Bakal teli lagi polling station kita ni soyong. Soyong kadang sau teli. Situ kena nak sau situ baru sau teli pi kanya. Baru sau tekam dei. Kendon ni ke jingale katto kena teli ki polling station. Dia ke jingale pada kalau ba ke ke bangi lead bangi dong tambon. Bat ke ba kin tam ki we ki tam ke kendian small margin ni. Dia apa kalau mentah ke rap ha bangi ngen job yang ke election ke mentah. Jadi kun hal soyong kalau pedang ka mapi buat kertong UDP ni buat kongres ni betul. Pi kum ba pau mentah hite ken mai be ba pau kalau be ka NPP bat ke UDP. Hari jemla ban tep nomor ka sen kongres su ka tri bhai. Jemla ba ban tep ka sen kongres adu kan no kala ban convince ban pasutu ya kita ki nong tap vote ba dah takaluti ke ba sop som. Hari kum kalau mentah hite ni ba ji kon ni ka NPP ba ke UDP. Apa beron mun ni dah sarkar tabagai kebahagiaan itu berjalan bas nomor nak UDP ini bagi lo kontrol ben longi hang ni te kamdon terjadi ma biwi biwi ye yu ben bagi le ben bat nanti knaru ba kejingale jungi hang ni da kai ke bagi ban kre kejing job kanwan sengi bat kejing kelar habubun ko masukar kanwan Kai kerja pihak saya basam lagi jual ajak pam kada sudah ajak pot mulai. Dan jengi per ajak prab kerja sedang ajak mulai kalau kum ni. Keben kong ni kalau ba hakani ke election menta ila ajon no ikani jingale bat ki baru ke bari bentam tem tangi sa stang mangi morwi. Dia ni ke por kum ngang rayo ban trip ha hak tu jaka ki ba 4 tip ha kum no kalong. Rayo ban organize ba party bat ki samla ki longkmi bat menta ke mot ka don ke chance ke ba khamba bat ke ba kham suk ke ba menta banyak wa cakap lah. Kejing kun mentah nomor ngai iwa suah general election kalau baik bermahir ya. Tapi kadon ni kejing per pihak kun buat ba pup mau masih Pi hot kadon kejing per pak lebang. Akpor ba HDR u yale. Long du brio la trai bon teli kisnam kejing arab ru la bon hi. Ada mentau nu sensar dan sedang temai. Dia akan cimpor ya u. Bad wat kinokit kamru haman ki polling station upar itulun. Dan ringi pada terkejing elek pada long ladon ka setting ke babiang.